Bruce Waithira uria ni muvuri biashara tauni ria Embu ena guoya mwingi wa rucio rwa biashara yake kumana na ngarama ya gutwarithia na mbere wira wake iria rambatirira wa muthenya. Gukwa kendagia nguo na indo cia mithemba itiganite ndukari yake no uragweta asukumaga kuriva marwa ma biashara kwi wa muthemba wa indo iria arendia undu arauga ni urainaine na gikiro kinene biashara yake. Na riu mundu akanjo nake ukarona tari gutonga ndogete awishi no muke tutinda na inyui ha mwendia andu akanjo aye bukaunte council yawe aye muone tutienda tutigete indo guo no bara twina mbeca sometimes tunaweka hizo vitu na sinaishia hapo musimpathize na idwe mutige gutu double license gutu double charge tondu oyo wera ona wige Embu ni kuya thukite ni mawira maingihite mawira magatuika multiplicated koguo etekerai atiriri wakora mundu ena gatuka gake aigite tuindo turiigite mu license kuringana na nduko kirathi kiayo utige kwenda kumenya maundu maingi. Urathie na mbere na gutariria gitumi gia kwendia mithemba mingi ya indo ni kuongerera mieke ya kwendia kindu wa muthenya niguo uvote kuthie na mbere na kwirugamia thiini wa biashara. Kumekuwa na competition ukaona maundu maria urahota gwika tene ndurahota gwika so ndio nikuyo ndeciririe nyongerere carpet nyongerere mahua nigetha umuthi ndarega kugurirwa nguo ri kagurirwa mahua. Kiriro wata giki nikio kina vuri biashara ingi nini tauni ria Embu aria marende indo cia mithemba itiganite ndukari ciao. Ni marauga ni kwagererekite thirikari ya kaunti gukana marwa ma mwanya ma biashara ciao nigo kumavonokia na marivi ma marwa mengi ma biashara nigo korwo biashara ni cingivite na baita iria mathondekaga na vuga verere ni ciikurukite na gikoro kinene. Tungivoya the county ya Embu makithondeka bill consider the business people tondu biashara ni thiunthi uria ningiona maugite wakwa ni license ekoro ye license yomwe matakuga ati ekoro ye license igiri as long as she under one roof. Ni kumana na kiriro kia vuri biashara ya kiviririte kiama gia guteta ivoto ciao kaunti ya Embu gukorwo na gikaro na maabitha ruvungiro wa wonjoria niguo gukara mitaratara uria mangigitira na kuvonokia biashara nini kumana na kugwa nyundo wa marivi ma iguru ma marwa cia biashara. Andu aria marutaga biashara no gekeria aina tumundu twiri kana tuthatu in the same roof under the same roof tawa kwa ni nduka ya kwa ni rendia nduka no kena kwendia maybe vau kando mundu cio no urekera kinu ikirite kindu ta photocopia. Give us an example. Nitwarekana ate mundu aina biashara imwe ndagirwo ni kurivwa license inyingi kogwa ndio marivagwa multiple licensing nitwarerie mundu mau nana mwene gitwaro vunge ruru ni ati kwina uvoteke munene wa vuri biashara kure matunda masikaro ciao na thirikari ya county. Nitwatekania na thirikari ati ni makuthie kunyivanyivia kana kugathathura uria magathite mirutire ya biashara niguo investors yetu kana ndio mangivota kwenda kuambia biashara ciao. Vandure Vakameme TV ni tauni ria Embu ni Beta Dennis Fundi.